سلاورز تماشاوان هجا بولتنا ساعت 6 ایواری از جوار پیشکش کم ده دسپیک ده گرینگترین سرنوچه. ده 48 دمجمرین بوری ده چند جوین و رکفتن لچارگوشه اولهی قامشلو هاتنل دارخستن. پشتی شروع پفچونین گران باجارو گتل تمر جبو رژیم و روسیا هاتا رادست کرن. روسیا بنگهین خواه لروجاوای کردستان برفرهتر دکه. روش بروش هجمارا پانبرین کو جبر ایریشا ترکیه دراون لحریما کردستان برف زیده بونی ودچه. راسلاف لباجار قامشلو روجاوای کردستان روسیا بنگهک اخوا یا برفره آوا کر کو او یک هفدمی رکفتن و پیشاتین داوی لروجاوای کردستان و رجالات چم فرات تین. هفدمی رکفتن و پیشاتین لروجاوای کردستان و رجالات چم فرات روسیا بنگهنی خوین برفره لباجار قامشلو آوا کره. لگوری میدیای روسیا سیستمین خوین بروانیا اسمانی و 3 هلیکوپتر یک جور M8 و 2 جور MIC و 5 جبنگاه خویا لحمیمی میال گوندوار لازقیه بو بالا فرخانه باشار قامشلو روژو 14 هیوی مهی و گوهستن. میدیای روسیه او یک ببویر کادیرو کیجی بناف کره. سروک اوفیسا اسمانی روسیه تیمور خدایف دلیدوانه کی ده و گوهستن سیستما بروانیا اسمانی جور بانسیر بو بالا فرخانه قامشلو پشت راست کر و گوت او یک جبو پاراستنا بالا فرانج عرده ویه. سرباری هبونا برجکا چاودریه و هنجه هندنجی جبو پشکنینا پزشکی جبو بالا فروانان. لفو تفگرا روسیه لقامشلو هفدمی بجهکرنا هزین امریکی لسوریه و بلافونا وان نیزیکی بیرین بترول لحسک و درازوره والاکرنا هن بنگهن خوال نافچانا دن ین روشالات فراته ته. و یکیجی در فدا روسیه کووالاهیا امریکی داگره مینا کول بنگها سرینی یا لگوندوار کوبان رودایی. لبو تفگرا روسیه هروا هفدمی بریوه برنا دورین روسی ترکی لنافچین سینوری ین روشاوای کردستان به ترکی رته که دهجی دوریا هفتان یا روسی و ترکی لنافچه آلیان یا بسر دیرکه و جگونده دیرونا آغی تا گونده دلاف کران هات بریوه برن که او یک جی پشتی رکفتنا ترکی روسی یا 22 ماه بوری ده انجام دان و ده همان دمیده ارتشا رژیما اسد جی جاندیوری تا دربیسیه لسر سینور بجهبو. لباجار قامشلو ده 48 دمجمرین بوری ده چند جوین و رکفتن لچارگوشه اولهی هاتن کرن. روسیا و امریکا هبونا خواه برفرهتر دکن. ده ایواری کاروانکی بارهلگرین هزین هفپیمانیان آف دولتی بسروکاتی ولایتین یگرتین امریکا بارکری به ماده لوجستیک در بازی باجار قامشلو بو. دو کرده ویدیو اکی ده آژانسا روسیا تودهی دیمنین همان کاروانه بلاف گره. دیده هجمارک بارهلگر باریوان پارچه دیوارن جه چیمنتویه که جبو بارگهن لشکری و آواکرنا ریبندان تیم کارانین سرباری هجمارک تانکر و آلاوین لشکری دیار دبن گوت که جهریما کردستانی درباز بونه. لعالیه کی دنجی کاروانه کی هزین روسی لسریا انفوریان آف دولتی جه تلتمری برف باجار قامشلو بریکته. الگوری همان جداره کاروانین پولیسین لشکریین روسیه بو. به چارچوبه دوریا هفتان یا هفش دنابرا لشکرین روسیه و ترکیه ده لکردستان سوریه. الگوری رکفتنا سوچی هاتی انجام دان. لبو تفگرا روسیه لقامشلو هفدمی بجکرنا هزین امریکی لسوریه و بلاوونا وان نیزیکی زوین بترولی لحجمارک دور لحسک و درازوری و والاکرنا هن بنگه هنوی لنافچین دن روشالات فرات ده کوبویه که درفت بو روسیه ها داین و والاهیا امریکی داگره و کو چاول بنگاه سرین یا لگوندوار کوبانه کر و لباجار قامشلو جی بارگه هکا خواه به چکین گران و بالافران و سیستمین بروانیا اسمانی لبالافرخانه بجه کرن. و لگوری هنجه دران بالافرخانه تانیزی کی 5 سالی جرجیما سوریه کریه و دبیجه اوی چاودریا بریوه برنا دورین هفش به ترکیه ره لسر سینور روشاوای کردستان بکه. باجار قامشلو مزنترین باجارین روشاوای کردستانیه ایدی هر یک جه روسیا و امریکا هبونا خواه بهز و برفره تر دکن. و بارگه نو آوا کرنه هفدمیویجی حسده و رژیم هنچکدارین دنجی بلاف دبن. جدرن خوجاهی تایبت را گهاندن که 48 دمجمرین بوریده
چند جوین و ریکفتن لپاش پردهان لچارگوشه اولهیه لباجر هاتنه کرنه. و لگور وان جوین و لحف کرنان تنی روژین به پاشا روژا باجار قامشلو روشاوای کردستان و گلی کرد زلال دکن. سروکی روسیه دبیجه هبونا امریکا د سوریه ده نرویه و هینجی گلک کار جبو چارسرکرنا روشا ادلبی مایه. فلادیمیر پوتین سروکی روسیا امریکا به دست سرکرنا خلکی لبنگها تنف تو مدبار کر و گوت که هبونا هیزن امریکی دناوا خاکا سوریه ده نرویه. هروها پوتین گوت که هفپیمانیا نافدولتی لدیجی داعشه پشتی شر روسیا لدیجی داعشه کاری بو رخصنا تروریستی جناب ببه. پشتی شرکی تند و هولن کنترل کرنا باجروک تلتمر یه سر به حسکه و لروجاوای کردستانه رکفتنک دناوبر حسده و رژیم سوریه و روسیه ده جبو رادست کرنا باجروک تلتمر جبو هیزن روسی هاته انجام دان. لباجاروک تلتمر شرو پفچون راوستیانه و رکفتنک دنابرا حسده جالیه کیوه و رژیم سوریه و روسیه جالیه کی دنوه بو رادست کرنا باجاروک تلتمر بو هیزن روسی هات انجام دان. روانگه ها سوریه مافی مروان اشکره کر کروژا شمی 16 ماه یازدان 2019 رکفتنک دنابرا حسده جالیه کیوه رژیم سوریه و روسیه جالیه کی دنوه بو رادست کرنا باجاروک تلتمر بو هیزن روسی هات انجام دان. لگوری و ریکفتنی شروپفچون لتلتمری هاتن راوستاندن و هیزین روسیه و ین رژیم سوریه لتلتمری بلاو دبن. ایدی باجارو که کتجر پاراستنا روسیه ده. جداری سربارکر لگوری ریکفتنی گروپین چکدارجی جهن گوندان ودکشن تاکو بگهنه سینور داوی باجار سریکانیه هر وها دویشری آناف دولتی انفورجی وکشن و چکدارین رژیم سوریه لوی دفره بجه ببن. گریدای همان دوره بریاربو دوریه که روسی روژا شمیه لتلتمری بریوه بچه لیبجی کرنا بریاره تا روژا یک شمیه هات بپاش خستن. لگوری جدرنی روانگه ها سوریا مافی مروان هن ریکفتن دنجی هنه نهاتنه اشکره کرن. لیبریاره روژا شمیه اشکره ببن. هفدمی تندبونا شروع پفچونان لگوندوار باجاروک تلتمر نابرا حسده و گروپین چکدار و رژیم سوریه ده و اوه چند هفتیه شره پیشوچون و پاشوچون بردوامه. روژا پنجشنبه بوریجی هیزین روسیه خالق خویا لشکری لنزیکی ناوندا پیوندیان آوا کرد. هروها باترین پانسیر و 40 اتومبیلین لشکری و 106 لشکر و هفسرین خوال بالا فرخانه واجار قامشلو بلاف کرن. و شر لتلتمری لگور همان جدران راوستیایه. تلتمر جباجاروک و نافچه تلتمر پیکته جبلی باجاروک 133 گوندان لخوده گره. 40 کیلومتری دوری باجار حسکیه. و 35 دوری سریکانیه. لعالیه و روشهلات به 1 کیلومتر ریادنابرا حسکی و سریکانیه دکوه و جالیه باشور و ریا اوتوستراد یادنابرا قامشلو حلبه ده دکوه و جهکی استراتیجی گرینگه و کنیسه یک بناوه القدیسه لیهیه. نشتجیه و آشورینه کردن عربن لی بپرانی خواه آشورینه. کلگوری آمارکی سال 2014 هجمارا خلکین باجاروک 7285 و نفچه اوه 5982 کس بو. بله تماشاوان هجان هاجی از برای خوب بدم حسکی لجمع نوچگهان ما دارا عبدو دم باش دارا ام دخوازن تجمارا بهتر زلال بکی روشا تلتمر نهاد ویده میده چاوه. بله سپاس شیخو. براستی او ریکفتنا هانه ریکفتن برنگکی ندیاره به چه گیان کیجان ریکفتنه شخوا تشتی گل سر عرده چید به ریکفتن دیار دبه یعنی وقت تشتی گل عرده دوه چه بو یعنی الجند داودیه خوجه وکشان دبون عریشه مشعيفة مناخ أبانا خوجيفة كشان دبون وان چكدارا هروها ريجيم هلشكريان ريجيم بآليكاريا روسيا خوغيان بون وان گندا وقت الويدري خوبجيه كربون يعني تشتاقول سر عرديجي چه بوشخوا يعني حتى باجاري تمرجي رنگي ويجي يعني دو نوك رنگي ايرو يعني غور فيري كفتنا هاني امبيجن
يعني تنوي أسايش بلكي بمينن دباجارت أما لشكر وشكين جران وتيدا تنبن ونافندك روسي يعني قصد خوفك شاندية بفرمي دارا قصد بلي بفرمي جت دمري فاكشيا تشتي ام السر عرديد بيجن تشتي جو خيايم التمري يعني تشكي جران سلاحي جران اي قصدي تيدا ندياربو لي تشاوا اشتر شروفا بكم يعني افري كفتنا هاني براستي ام بيجن نزلاله وكيرو يعني خياي جوهرتن دويري كفتني تشيبون يعني ام دبينن جوهرتنا تيد دو يعني ريجيم وروس جيان خوجيان دن جندي مناخ ايرو ام دبينن السر عرضه روس وريجيم جندي مناخ وكشيان ديسا او چکداراناجي ديسا او چکداري اي بسر تركيا ديسا وگريان سر مناخ تشتكيدن خياكر يعني قصد ديسا وقت اگر بيخصن دخان الجينا بيخصن نزيكي وان قندا وكي يعني حاضريا وشركيت كن وديسا جي يعني تشكين جران ين قصدي ديسا التمري هاتا ديار كرن يعني تشت وكيرو تشيبون خياي يعني جيتي فهم كرن او ريكفتنا هاني هنا نجهان ريكفتنا داوي يعني خياي سر خالنا الهبدونا كرن تشني ولو هاني اجالي كده بس بله دار هاگر بردوب هاگر تواجه الجبت هنا بس از خوازم تشكي ديجي تكذب كم راوستاندنا الشر هنا بردوامه في شكك نتقياي نل زرقاني ونل قندواري ايت التمري يعني نج هيلا جروبين شكدار افسر تركيا ونا قصديفه يعني شر راوستاندنا الشر جي هنا بردوامه بس تشتا از تكذب يعني خياي افري كفتنايا يعني نجياي سرا يا نزلالي يا السر خالنا ممكن الهفدو نكربن ازويد بيش دارا جروب چکدار حتی کدره خوفک شاندنه نهال کدره يعني بلي جن وقت داودية خوكشاند جعريشة خوكشاند ومشعيفة مناخ اف جندي اي جمر هاتن تكذكرين هي جن وقت ريحانية جي خوكشاند بلكي جندوارني دن هبن جي خوكشاند دبن بس ابانا ايجو ام تكذكن دي صاد بيجم يعني وكي مناخ دو خوجي فكشاند وعلى اساس ريكفتن هبو بس ام دبينن وك ايرو ديسا اف جروبين چکدار سر تركيا درباسي مناخ بو و ريجيمي خو جي فكشاند يعني وياي يعني ام دكارم بلكي قصدي ولشكرين ريجيمي نجهابن ريكفتنكي باش دارا هبدو نكربن هرم و جندن و نافچين كو ريجيم روسيا درباسي بونه خلكن ينكو جوان هرمان دربدر ببون جارا قدر فدقرن يعني هين روش تفلو هذا يعني هين خلق مترسيل جاب خلقي هيا وقت قلت هنا تفل هذا يعني يعني حتى الروش زلال نبي اش خلكيري كسك فناقر قندي خو راست تشني ولو تشيد بشرطي راوستاندن بس يعني قهات راوستاندن والسر تشكي الهبدونا كرن وديسا شرقور ببه برزجريك اف يعني روش نزلاله ويعني اتفاقيه جو دكن ريكفتني جو تكنجي نديار بلكي بنا خد برنجك سري دكن اعلان ناكن جبولو يعني مترسين ناف خلكيد هي حتى هندري باجاري التمريجي يعني ايجو دربونه فناجر يعني شخوا ايه الجندا اوايا زوب فناجرن بله جالك سباس نوچگهانی ما دارا عبدو جي حسكي جالك سباس لسر آگاهی انت جي حسكي زي بري خو بدم هر دو میوانین خو بريز عبد الرحمن ابو انضامي كوميتا نافندي بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا هروها دريا سكايبي رضا شيخ مو سكرتير شپيلا پیشروجا كرد لسوريا دل قلمبه هون هر دو بخيراتن بريز عبد الرحمن ازي جمتا دست بي بكم پیشاتين داوي لتلتمري ون چاوا دبينن ركفتنا كود نافبرا قصدي و روسيا ده هون چاوا دخوينن تبخير به براستي بري في بدروجا
رژیم سوری هولدان دیگه کو حمی داورن کردستان سوری بلا پی خوکه لی بری بدروجا لتل تمره بله رونشتن لقال روسا اشكرج وانا راقوت قصد يرى إن أولاد بن قصدا جرى قوتن وتركي ورا إيريش تلتمري بك تلتمري جيب بي قرقون رادستي رجيم السوري هناكن وبيمانا ما بهافرا ديناي وبراستيجي رادستي رجيم السوري كرن لقل روس جبن تشافديريا روسيدا لقصدي حطنها بفرمي جي فانكشيه مديد كونو جوجهاني مجي او يك تكسكر قصدي حطنها هند تلتمري دمايا اشترى بيجم روش تشاوايا بله لكوباني بري في رجيم شو كوباني جي او كاسيت قصدا جلي خو قاوري كرن جلي رجيمي لو دريج اولو به لكوباني حمي رجيم هيا بس قصد بون رجيم نفس قصد الرجيم يك لتلتم رجي دي سولو كرن يعني حمي دزجهن ريفابريخ وسر حمي تشتنوانا نمان يعني ريفابريخ وسر نما شد به رجيم ارتا وري تسليم به ارادس به واشكرجي علاقه بلند بكل سر دزجان ولسر افاهيو باش بريز ابو يعني امزان كورة كافتنا نافبرا تركيا وامريكا دا لسر 32 كيلومتران لهفدو كربون تلتمري ندوي تشارچوفي دابو چما ناكو كيل سر تلتمري جارا قدن هاتنا هولي بلي تشتي دولة الهفدكري اوي ببه امريكا وروسيا وتركيا وايران تشتي الهفدكرن اوي ببه مخابط بله دور ناس كني او ترك دور ناس كني ناس 2 كيلومتر افخا بيمانه اضنيه نودو حشتا صالح هزار نودو حشتا نودو حشتان ده او بيمانه اضنيه تعديلات دوينا ترك جافي خال رال كركوكيا جافي خال ترعفرت جافي خال الموصلي الخانقينه المخموريه يعني ترك ناس كني بهانا هر باكاكيه بهانا باكاكا بحجه باكاكا لبخا دخازي فينا قال لي كرد العرض خيني يعني جروب يعني او حالات دزجهي قال لي كرد دخازي خراب كيف برشكيني قناغا بيشتي تلتمري تشيه بريز ابو بيشتي تلتمري كيشان باجاروك دي تكفى و تشارچوفي و راشيدا جبردا مدقوت اف دجاتيان هاتي كرن الكرسانة السورية دجاتا بروجايا يعني مع صراع المشاريع صراع المشاريع عفرين ناس كني لكوباني ناس كني لجريسبي ناس كني لسريكاني ناس كني لتلتمري ناس كني لحسكي ناس كني مشروع اسمانيا مشروع بريقيا فارسي بو الهلال الخصيب جراد بوتين درا المشروع العثمانية تدي مشروع العثماني اوقاس تشافي والموصلية تشافي حتى كركوكي داري يعني اف صراع المشاريع وتشقص بيش دهاري لقور هيزاوي دولتي لقور برجوانديوي دولتي لدولة لهيز النف دولتي مظل فيجاجي ارث المدمنه مشروع القومي الكردي جهيا بروجا نتوا كرد جهيا بروجا نف دولتي جهيا اما راسي بروجا نف دولتي ده بيشاروجه ده ان شاء الله و بروجا ما بسركه باشا جيفين وكم زارن كو لقامش لو نافرا بيدي وروسيا ورجيم ده لچارگوشيا اولهي افا دروجن سيروجن لو ادارتنا انجام دان دل سرچ لهفدو بكن ركفتن دي چاوا ورنا امضا كرن ابري نابلد بر قصد امضا خو تمام كرنا ودار كرنا 13 اكتوبر هذا 13 اكتوبر هذا وقتاك برجيم راغوتن ورا دبري كرسانه سوري اب هيزا قصد نابليبو طابور الخامس او نا طابور الفرقه الخامسه او الفيلق الخامس او ريفابرياوي خو سرجي حميبي دزجاين ريجيمي او خالنا يرو دمشق ليه بالي قاد دمشق او قناق دمشق درب كذا نقارن يكسر ببي ورا او ريجيم تون اشترى وريفابريا باخو سرجي نما اف قناق مرحله حتى يعني هري من هري مكا كردي هبا ويرادستي يا ريجيم يا روسيا يا تركيا ورا كرن حمياك ريجيم يجي وتركاجي وروسيا لهفدو كرنا بيمانك القلب بيمانك لهفدو كرنا او هاري سري مخابن يعني مخابن نيجي لسر حسابي قال لي كرده ملتي كرده لسر حسابي جغرافيا
كردستان سوريا. يعني ها قال لك روش بحثا كوباني تيكرن مديد بريا چند روجا سروك تركيا رجب طيب اردوغان رادغان كو او د چارچوبه دو روجان دا و اريشي كوباني بكن چل پیشيا كوباني هيا ما ترسي قال لك السر كوباني وكوباني هارجي يعني مخابن كوباني دفرق كردستان سوريا او جهاري بله تبكي او تركيا قبك الوردخه يعني بمينه نها مرحليا وقور قناخانها نوبري درباسي حياة ديريك او دمينه يعني كردستان السوري يعني تشتك نامينه كوباني د بيشاروجه دا كوباني ترك اريش وردكه وداغير كردكه رولا ريجيم دي تشبه تفيكو ريجيم بفرمي درباسي كوباني بويا او توزيع ادوار نوبري ريجيم وتركادا والقل هيزد ناف دولتي هيزد منظم امريكا وروسيا برزا بوت بحثا روجافاي كورساني تقول نافرا دربيسي حتى ديريكي دي بمينه يعني هذا د قناخين هذا او بمينه اگر ركفتنك يعني تشي ببا او نهاب قالك بحثا ركفتنا يانجي داس بشخريا قصد تيكرن اگر تشتك وها تشي با دلوي داري بتني بريفا بن نافرا انا كسي وقصد ده نابه دي ساجي وقتاق اكيبه بي تو نبتني وري ميدانه بله يعني د بيشاروج دا او دافر نامنت دا او قصد او ريفا بريا خوسر شواكيدن اي وري ميدانه بس او نابي مخابنا او ما ترسيل سر وجهها يعني. باشا ركفتنا قصدي وانا كاسي شما تشتغل سر عردي نهات يجيب جي كرن شما حتى نهاي يعني هين تشتغل برشاف مندتيه تشتنا حتى قهبي يعني او قوتن قراق عندنا اعلامه حتى نها او دبيجل اما مستعد الامدان جبو ام لهبهاتن كبكن لبري لهبهاتني قالك خال قراكن جبركو يكجي تيكيليا خاج قنديلي ببرن ادو دي قرتيد ما ورن بردان اساسيه نافي بارتي خابكن بارتي اتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا جخاره ديروكا كردي جخاره بشوب بينن او جبينجو حفتاده او ديروك اوانا بيجي بس خالنا نت الميدانه يعني از نباورم تشتكي ميدان باشا ما بس قصد دفيدا ميدا دمكو بانجك وها بردايا هولي ما بس قصد شبو بخدي ادبم اف دمكيبو دخاست حاله راغاندن بي وين ميدانه اعلامي بو ناتشكيدن بو جبركو حتى تشتن ببن قراكا بريقيا على الاقل او قرتيد ما بهاتنا بردان فؤاد ابراهيم وغيره وانا بهاتنا بردان بهزاد دورسن بهات بردان هفلا ما ادريس علو بهات بردان احمد سيد بهات بردان دفيا بخوش باكيج او مصري وانا تشارانوسي وانا بهات بلكرن على الاقل يعني دفيا خوش باكيج جدا بك بريزابو بلي او دبا بياده خوش باكيج قنديلي قدكه او خالق مرجك رئيسيه جي خالد يعني اگر هيك اف دس بشخري يانجي اف بانكا قصدي بسرنكفه بسرناكفه بركو او خدي لي درناكفه جبو راغاندني بي بس داوين برسيار دوزا كردي لروجافاي كورساني د چقونا غيدا بخد او خرابه روش قالكي خرابه لي بشتي خراكرني تشيكرن هيا دقور صراع المشاريع بيجن او ناكوكيا برجوانديات بيجن يعني دورا او روشا كردي باشتر ببي بشتي خرابينه د بيشاروجي دا قبل بنديبن ان شاء الله روشا كردي باشتر ببي بس مخابن بشتي الواشاندن وخرابينه باش قالك سپاس بريز عبد الرحمن ابو اندامي كوميتا نافاندي ببورن يا بارتيا دموكراتا كردستان سوريا قالك سپاس بو باشتر بوراته
روسیا دخواست جه امریکا کر کو بیرن پترول یین باکور سوریه رادسی رژیما اسد بکه دیمیتری بولیانسکی جگره نونره روسیا لنتوینیا گرتی در راگهان کو پیوسته د زوترین دمده هزین بیانی یین به و خوندنا رژیما سوریه هاتنه ناوا خاکا سوریه جه سوریه درکفن هروا بولیانسکی گوت پیوسته رژیما سوریه توایا بیرن پترول یین لباکور سوریه کو نها دبن دست امریکا دنه کنترل بکه او جی داکو د پیشروژ ده صوت جه بیرن پترول وره دیتن. لجنه کاروبارن درویا انجمنا پیرن امریکا راگهاند کو او چاوریا پوشمانبونا ترکیه جکرینا سیستما موشکن S-400 دکن. جیم ریچ سناتور کوماریان سروک لجنه کاروبارن درویا انجمنا پیرن امریکا گوت اگر ترکیه جکرینا موشکن کرینا سیستما S-400 یین روسی پوشمان نبه و دمیده امریکا سزیان بسر ترکیه ده بسپینه. اونها امریکا چاوریا ترکیه دکه هروا جیم ریچ گوت پروژه یاسا تایبت به سپاندن سزیان بسر ترکیه آمده او پروژه یاسا ده سزیان بسر کارتا وزایا ترکیه ده بسپینه و ده علیکاریا لشکریا امریکا و ترکیه راوستینه. جروجا نه مها بوری و آنکو جه دما دستپیکرنا اپراسیون ترکیه و رکفتن و پیشاتین بخوره انجام دانه. روشا روجاوای کردستان جبنگهین و تیگوهارتن. تاوی وان گوهارتن و پیشاتین داوی جی اینجی تو رکفتنک سیاسی زلال و اشکرش بو کردان لسوریه جدایک نبویه. جروجا نه مها بوری و آنگو جدما دستپیکرنا اپراسیونا ترکیه یا لجر ناو کانیا آشتیه و رکفتن و پیشاتین بخوره انجام دانه. روشا روجاوای کردستان جبنگهین و تین گوهرتن و تاوی وان گوهرتنین و پیشهاتیان جی هین تو رکفتنین سیاسی زلال و اشکره جبو کردان لسوریه جدایگ نبویه. هیزن امریکی خواه جنافچه سینوری روشاوای کردستان به ترکیه را وکشاندن و تنه لنیزیک بیرن و تروله به جهده به هر وها روسیا و ترکیه دی بجه کرن آل هفهاتین و لحف کرن و ریکفتنین خواده بردوامن دورین هفبشت تینه انجام دان. سرباری وگره ارتشا رژیمه بو نافچه سینوری و مترسیا وگره رژیمه به تمامی هن به هن وکه کو سروک رژیم بشار الاسد بخوجی راگهاند کو آرمانج داویه جره کفتن وان به قصده را وگره رژیم بو همو دستحالات خو بو نافچه روشاوای کردستانه ین کو نها لجر کنترولا قصده دنه. رژه کردان هر برو کمبونه ودچه جاره کی لسر دست پیاده جه انجام سیاست نوی یه لشکرکرنا جوانان و تونکرنا جیانا سیاسی و بنپیکرنا ریکفتنین خو با آلین کردی را نخاسم به انجمن اجتماعی کردی لسوریه هر وها جه انجام پیش هاته و گوهرتنین کو لسر عرده رو ددن مینا در باسبونا گروپین چکدار بو عفرینه و سریکانیه و گریسپی هری داویجی بشار الاسد گوت کرد ل تو نافچان پرانی نینه رژا عربان لباکور روشالات سوریه بهتری هفتیج صدیه واته اگر پیکاتین دنجی مینا کلت و سریان و آشور و چرکز ورنه هجمارتن وی دمی لگوری داخویانی اثر رژا کردان دبکو تنه در دورا 20 جساده به و او یک جی زنگل مترسیه کی مازن لسر هبونا کردان و پیشا روژاوان ده هفکیشا سیاسیا سوری ده لیده ده لسر آستان افخوجی تاوی گوهرتنین مازن هینجی تو ریکفتن و لحفکرن نافبرا قصد و انا کسی ده جدایک نبونه و تنه اخافتنن او یک بخور روشا روشاوای کردستان و کردان لسوریه بر و تونلکی تاریک و چارنویسکی ندیار و نزلال و دکشینه. دهیما 24 دمجبرن بوری ده 88 پنابرن سوریه در باسی هریما کردستان بونه لگوری ناوند هفبش یا کریزان یا هریما کردستان که دهیما 24 دمجبرن بوری ده 88 پنابرین روژاوای کردستان گشتن هریما کردستان کوبویه که هجمارا پنابرین روژاوای کردستان کو پشتی دست پیکرنا اپراسیون ترکیه دنه ماه بوری ده تا وکا ایرو گشتیه 16005 پنابری
پنابر له هر دو کامپین بردرش و گویلان تینه بجی کرن هروها نتوانیا گرتی جی مترسیا خواه نشان دده و بحثا اگر هاتنا در دورا 50,000 جبو هرما کوردستان دکه. جارك دن و تفي كنترول كرني جالي رژیم سوری و خوبشاندان به شوی که برفره و گریان پاریزگاه درعه و هنجی بردامن. خوبشاندان درعه کوچ دستپیکا و مهیوه دنل دارخستن بانگا هلانینا اولکاریا تند لسر باجار درعه و سربستبردانا گرتیان جزیندان رژیم دکن. هفدم ویکه ایریش لسر ربندان و ارماج کرنا کسایاتینا اولکاریا رژیم کوب نسر کفتنا اولکاری و اداره تومتبارن تینه انجام دان. دوان خوابشاندانان ده سلوگان جه حزب الله و ایران دناف مده تونیه و تو خیر ده ملت کو گرتین خواه ده زیندانان ده جبیر بکه تونیه هروها اولکاری خواه یا تون هلینن تینه بلند کرن. وزارت دروی امریکا گوشمه که پریان جبو زانینا چارانویسا جماره قشین کریستیانان لسوریه ترخان کرد. پروگرام پادشت جبو دادوری یاسر به وزارت دروی امریکا دریا تویتر را 5 میلیون دلار امریکی ترخان کرن. او جی داکو چارانویسا 5 قشین کریستیانان لسوریه ورزانین. او پر جبوان کسانه کو زانیاریان بدن امریکا وکو د تویتا وزارت دروی امریکا دا هاتیه نشاندان. او کشین کریستیان اون پاولو دال اغلیو، پول سیازجی، یوحنا ابراهیم، میشیل کیال، ماهر محفوظ. شانده تایبت یه سروک روسیا بو سوریه لگل راوشکار سروک وزیر بریتانیا یه کاروبار دروی هجمارک دوسین سوریه گنگشه کرن. او د داخویانه که ده وزارت دروی روسیه گوت که الکساندر لافرنتیف شانده تایبت سروک روسیه بو سوریه و سرگی فرشینین جگره وزیر دروی روسیه هجمارک دوسین سوری به تایبت پیشاپاین داوی لباکور و جارات سوریه و دورا که امکان اصلا شهر لادلبه لگل دیوید کوری راوشکار سروک وزیر بریتانیا به هرگولی گوتو بیش کرن و نرینین خواه درباره وان دوسیان به هف گوهرتن. هر حال لگور داخویانی هر دو آلیان روشا پروسیا چارەسەریya سیاسی و گرنگیا پیشکشکردنا آلیکاریên mirovî ji hemû Sûriyan re gotûbêj kirin. Netewniya girtî radigihîne 15 yan jî 11 milyon Sûrî pêwîstiya wan bi alîkariyan heye û biryara di meha bê de alîkarî li ser derbiderên Sûriyê warin awistandin û netewniya girtî banga berdewambûna pêşkêşkirina alîkariyan dike. Hevdemê nêzîkbûna rawestandina pêşkêşkirina alîkariyên mirovî ji welatiyên Sûriyê re neteweniya girtî radegihîne 11 milyon Sûrî pêwîstiya wan bi alîkariyan heye û pêwîst e alîkarî neyên rawestandin. Mark Lukuk, hevrêzkarê karûbarên mirovî yê rewşên awarte li neteweniya girtî li pêş encûmena ewlehiya navdewletî roja pênşemê tekez kir. 11 milyon kes li deverên cuda cuda li Sûriyê pêwîstiya wan bi alîkariyan heye û bi tenê rêxistinên hawarçûneyê navdewletî dikarin alîkariya nîvî vê hejmarê mehane bikin. Lukuk serbar kir, ji wê hejmarê 4 milyon alîkariyan di rêya Sînûrê Bakurê Sûriyê werdigirin û ji wan 2 milyon û 700 kes li deverên jêrkontrola grûpên çekdar li parêzgeha Idlibê û derdora wê hene. Lukuk daxwaz ji welatiyên endam di encûmenê de kir ku alîkariyên tên pêşkêşkirin û biryar e di meha bê de werin rawestandin ranewestin û ta demek dirêjtir berdewam bin ji ber giringiya wan alîkariyan û nebûna tû çareyeke din di cihê wan de. Her wiha Lukuk amaje kir eger alîkariyên mirovî rawestin wê beşek mezin ji welatiyên Sûriyê yên pêwîstiya wan bi alîkariyan heye zirarê bînin û rewşên nexweşî û birçîbûnê li Sûriyê wê werin encam dan û wê pêleke derbideriya nû wê rû bide wê pirsgirêka berê heyî mezintir bike. Girêdayî rewşa derbider û penaberên Sûriyê di encama operasyona Tirkiye ya leşkerî li ser Kurdistana Sûriyê ku di nehê cotmeha 2019 de dest pê kir, nêzî 300,000 kes derbider bûne û tenha nêzî 13,000 kes penaberê Herêma Kurdistanê bûye. Ji wan 11,000 kes li kampa Berdaraş bicî bûne û bi sedan ji kampa Guêlan re hatine veguhestin û bicî kirin.
و پرانیا وان پێویستیە وان بە ئالیکاریان هەیە و یەک ji ئەنجامن وێ ئۆپراسیۆنê پرانیا rêxistinên navdewletî ku li Kurdistana Sûriyê kar dikirin ji ber şer û pevçûnan jêvekşiyane. 18 سال لەسەر کۆچە داویە هونەرمەند ئەحمەد کایە re derbas dibin. Kar û xebata هونەرمەند ئەحمەد کایە ya hunerî di vê raportê de. Kanî di herkî kanî di herkî û kirwan diçû û kirwan Hunermendê Kurd Ehmed Kaya 28 Cutmeha sala 1957 ji dayîk bûye. Ji devera Adamiyan ya Bakurê Kurdistanê ye. Çar birayên Ehmed Kaya hene û Kaya yê herî biçûk di nav birayên xwe de ye. Hunermendê Kurd gelek stran bi zimanê Tirkî tomar kirine û ji ber niyaza wî di derxistina albûmeke Kurdî ji aliyê ewlekariya Tirkiyê ve hate xwestin û rastî astangiyan hat. Neçar bû di sala 1999 de dema berê xwe daye Fransayê careke din venegere Tirkiyê û li wê derê jiyana xwe derbas kir. Yekemîn aheng têde beşdar bû li roja karkeran di temenê 9 salî de bû û yekemîn stran bi Kurdî got û klîp çêkir, strana hunermendê Rojavayê Kurdistanê strana Kerwan yê hunermend xweşnav bû. Hunermend Ehmed Kaya di ahengekê de got ku ew dê stranên xwe bi Kurdî bibêje, lê ew yek bû cihê nerazîbûna beşdarên Türk û pişt re tevlîheviyek di wê ahengê de ji ber axaftina hunermend Ehmed Kaya çêbû. Ji ber ku ez Kurdim di kaseta xwe ya bê de ez ê straneke Kurdî bixwînim û klîpekê jê re bikişînim û ez dizanim ku kesên xudanceger dê wê klîpê biweşînin hene. Eger neweşînin jî ez dizanim ku çawa ew ê bi gelê Tirkiye re hesabê xwe bibînin. Qeylwir berpirsekê televîzyonê tune ye bi axive. Vî dev avête me. Hunermend Ehmed Kaya 16 mijdarê sala 2000 ji ber kilîzeke del jiyana xwe ji dest da. Li goristana qedirgiranan ya Fransayê bi xak hate spartin û tanha dengê wî û hest û helwestên wî di nav hunermendên mezin de cihê xwe girtiye. Belê temaşavan hêja bi vê awê hem giştin dawiya bultana xwe dubara ser nûçe em ê bîra we bînin. Di 48 demijbêrên Borî de çend civîn û rekeftin li çargoşeya ewlehiya Qamişlo hatine darxistin. Piştî şer û pevçûnên giran bajarokê Til Temir ji bo rejîm û Rûsya hate radestkirin. Rûsya bingehên xwe li Rojavayê Kurdistanê berfirehtir dike. Roj bi roj hejmara peneberên ku ji ber êrişa Tirkiye deravin li Herêma Kurdistanê berevzêdebûnê ve diçe. Her şad û bextar bin.